Memilih-milih di maka berkubur. Nampak lu indak di mawa berkubur. Apa nang kedibawa masuk kubur. Itu. Abu Lahab di mana matinya? Di Makkah. Lain terdengarnya masuk surga. Tabat tiada adi lahabiu watab. Lah jale tu Pak Abu Lahab tu masuk neraka. Jadi tidak sadonya orang mati di Makkah masuk surga. Indak lo sadonya orang mati di Silayang kau masuk neraka. Kau nak datang ke surau kini gua kalau mati kini gua masuk surga. Ya kan? Sedang melaksanakan wirid pengajian. Ibu-ibu nan ditakdirkan nan datang pagi kini kau mati di Allah. Nyo takdirkan ya Allah layamut. Kalau takdir Allah tu kebahagiaan ya tak? Takdir Allah. Kita terima saya.